Gadzira kuenda kugumana ikoko nokuti kuzonge ndinzvimbekwenu ndinanda kukwanisa kuda ndiwani ndichienda kugumana. Ngase ngilungiselela ukuya khona ngoba endaweni yami yona leyo yimi ngenelisa ukuthi ngilungiselele ukuya eMbuthaneni. Uye phayithi kwagumana nona ndisingakwaziyo. Njalo lalapha usenzela khona umbuthano ngangingakwazi. Saka ndayitshala nabathungameli wangori ikoko bachindidirect. So ngangikhuluma ke labakhokhela ababekhona lapha kuThilonde bengipha ama-directions. Wathungameli ku-BOT nasa kwenda uFlor. Abakhokheli be-BOT babangangikhuluma labo. Wakandisendela location yephayithi kwaChurch. Bangithumela ilocation lapho kusenziwa khona umbuthano. Ndakayisa location kafoni. Asengifake ilocation efonini yami. Ndathanda ukuthi rasho location yakandirasa ndibenondisa kwamashop. Ngase ngizama ukuthi ngilandele ilocation leya sengilahla engifikisa emavikini. Andathi location yamandisendela espeed lokhu amsendele location. Ngase ngicela ukuthi ilocation lapho ngithumele yona ayisebenzele kabanginike enye ilocation njalo. Wakabva wathumela imwe location ye2. Base bethumela enye ilocation yesibili. Apha kwathanda kunaya. Kwasokuqala kweniswa khona lapho. Ndakayisa location yafuthi. Ayifaka futhi location yefonini. Bandafaka chitela location yayo. Ngase ngihamba ndandile location leyo. Ndayinondirasa bendisa kunechimwe chikolo. Yandilahla ngifikisa kwesinye isikolo. Andathi location yamasendela chitu yathi kundirasazve. Ngabatshela ukuthi ilocation elithumele yona njalo yesibili lokhu ngilahla nansi. Watisendela futhi imwe yechitatu. Wasebendithumela enye njalo yesithathu. Location yakanondisiya roundabout. Ilocation leyo yami yandiya ku roundabout. Ibandaka thungameli ndathetha kutenderera ndozouya next week. Ngase mbatshela abakhokheli ngathi asengidine ulokhu engibhoda ngizabuya iviki ezayo. Akabva ndadzokera kumba. Abuyele endlini. Ndasvika kumba weekend yacho yakasvika zve. Ngafika endlini yafika weekend yangikhona. Saka tatine gumano rataifanira kunoita kuPretoria. Wakulo mbuthano kwamele sibe lawo ePretoria. Winterfield. Winterfield. Saka vatungamiri vakanditi bhegi rako uende parodi toya tichikutora ipapo zvimanje manje. Abakhokheli bathi lungiselela lesikhwama sakho zadla sokuthatha njengamanje. Ndakatora bhegi rangu ndikaenda panzira. Ngathatha isikhwama sami ngaya endleleni. Ndatoperekedzwa nemukadzi wangu. Ipherekezwa nonkosikazi wami. Siyangasingaende zvake musi wacho. Yena wayengayi mhlaloko ngalolo suku. Takamira parodi ndikafonera utungamiri ndikandava kuparodi. Sama emgwaqweni ngafonela abakhokheli ngathi sengifikile emgwaqweni. Vatungamiri vakati aoda zvakanaka tosvika 20 minutes tisvika ipapo. Abakhokheli bathi ayilungile ngemva kwemizuzu engamachumi amabili sesifikile khona lapho. Takamira ndikazofonazve kuti kwamapapi zvikanzi atakutosvika munoti timirire. Futhi ngafona ngathi liyabuya yini lisele ngaphi bathi hayi siyafika njengamanje. Takamira panzira pamwe vanditi ndimire paya. Endleleni khona lapho bethe khona ngime khona. Ndazofona lechi3. Azofona kwesithathu njalo. Zvikanzi sora kunyori tazokukangama kukombi yatozara takutenda. Bathi hayi sona mabhalane ikhombi isigcwele asesihamba. Ndafonerwa nemuparidzi Nyahomwe angari kunamatira kunoThindoni. Ngase ngifonela umtshumayeli Nyahomwe othandazwa kwakhe eThindoni. Angathi nangada kuno ku the African Apostolic Church. Ndotenda nokubatsirwa. Ndafonerwa nemuparidzi Nyahomwe ainamatira kuno the African Apostolic Church. Ngase ngifonela umtshumayeli Nyahomwe othandazwa kunapha ku the African Apostolic Church. Akangofona zvikanzi anonditi mudhara asi ndiri mwana kwandiri. Anonditi mudhara muri kupi? Wasemfonela sikati mdalo ngaphi? Ndikati ndiri kumba ndakauya parodi kuti ndimirire kombi chidanda kusangana manje yandisiya. Ngathi hayi ngisendlini bemelele ikhumbi lapho ukuthi ndate endlele manje njili. Zvikanzi akana matochinja zvakanaka ndikuti ndikutora chienda kuchechi. Wathi hayi mawusentshintshele kulungile ngapha ngikuthatha sihambe enkonzweni. Ngakati zvakanaka yonditora. Ngathi hayi kulungile wozondithatha. Kwathi nyama akabhora achibva ndichitora. Umtshumayeli wabuya wadlule nthatha. Kana ndasipireti kereke ndasvika musiwo papane gumana. Zafika ebandleni leNatal Springs khona lapho kwakulo mkhuhlane weprovince. Ndangoti ndichipinda pamusiwo. Ngathi ngingena khona lapha emnyango. Moya muchena wakabhwandisazi. Umoya lo wakumbamba. Kubva musiwo ndakasvika ipapo. Kusukela mhlalokho ngifika waqala. Kusvika pazuva rinonzi nhasi. Ufika esukwini othiwa kulamhlanje. Handina kunyunyuta panhau dzekunamata. Anzange ngikhonone endleleni zokuthandana. Moyo wangu wakasununguka ndinofara. Inhliziyo yami yakhululeka yajabula. Ndinozvitenda pamberi paMwari. Yikho lokho ngiyakubonga phambi kwenkosi. Uye zvinondiratidza kuti Mwari anondida. Njalo kubonisa ukuthi uNkulunkulu uyandithanda. Zvinondinokumbira pamberi paJehovha Mwari. Yikho-ke ngiyacela phambi kwenkosi. Nokuti munzvimbo yezonke izizwe. Ngoba sendaweni yezonke izizwe.
inini mukadzi wangu tisifuna madhaafrican apostolic church iwe yeye ndokosikazi wami sithandaziti African Apostolic Church kuleyo ndawo zvinowanda kubhiyoti vanogara vachititeerera nguva nenguva ngokunjalo abantu bebhiyoti vashina besilandelela vamwe vacho vachiti uya atakuita muvhangeri abanye bati bhoza phenduka ungabuya siyakunika isikhunduka ngumvangeli kana kainini muranda wamati wamwazha waafrica ndeyakandibvisa imba ndinobviswa nemunhu ngathi mina incebo kaNkulunkulu Paul Maja waAfrika moyo wangikhipha khona lapho kubhiyoti yambitshwa ngumuntu zvino kana muranda wamwari pomwazha waafrika azondiudza kuti kwandiri kuri wrong auzonoka ndichava ikoko ngakho-ke incebo kaNkulunkulu Paul Maja waAfrika ngiyongitshela ukuthi hayi lapho khona kakusiko hamba laphana ngiyakho lapha atsho khona asi vanongoramba vachinditeerera babelokhe beyala bengilandela semazuva ano vanosvika pamba kare vaitoti auya vanondolanda mazuva ano vakasvika vanosvika pane mukadzi wavo nongopesa nonzodonzwa muvhangeri azosara achisvika pane akashikudai njengalezisuku bayafika lokhu efika bengilandelela lamangingekho unkosikazi wami kathi hayi befika kwaba bekufuna saka izvinozva mumwe wacho vakutoita zvokufona abanye manje sebesenze ukuthi bangitshayela ucingo zvino ndinokumbira pamberi pajehovha mwari ngiyacela phambi kwaJehova uNkulunkulu kuti mwari avazivise sekundizivisa kwakandita pamusoro pechechi ukuthi uNkulunkulu abazise njengokungazisa angenza khona mayelana lenkonzo kuti vaone ukusunungurwa sekusunungurwa kwandakaitwa wena ukuthi babone ukukhululwa njengokukhululwa okwenzakala kimi zvino ndinokumbira pamberi pajehovha mwari yikho ngiyacela phambi kwaJehova uNkulunkulu kumbira kereke ndinataspirit kereke ngicelela ibandla le-Natal Spirit kuti kereke nataspirit iye kereke ngechete African Apostolic Church ngoba umbuthano we-Natal Spirit kule bandla elilodwa le-The African Apostolic Church uye ndiri washoma njalo sibalutshwane kereke daikuru ibandla likhalikhulu zvino ndinokumbira pamberi pajehovha mwari pane imwe nguva ngiyacela phambi kwaJehova uNkulunkulu ngalesi kuti sikhathi mwari atipe watendi watsha vatendi vanogara muchechi ukuthi uNkulunkulu asiphe abazalwane abatsha abaza kuhlala uye enkonzweni kuti jehovha mwari asimbise vatendi wepanatawo spirit pakunamata njalo ukuthi uNkulunkulu aqinise abazalwane be-Natal Spirit ekukhonzeni nokuti natawo spirit kereke takaneta panodzi kunamata ngoba ku-Natal Spirit ebandleni le-Natal Spirit asikhathele endabeni zokuthandaza uye ndinokumbirira mabasa evatendi panatawo spirit kereke kuti afambe zvakanaka njalo ngicelela imisebenzi yabazalwane bebandla le-Natal Spirit ukuthi ahambe kahle kuti mabasa edu akabatwa nasatani ngoba imisebenzi yethu ibotshwe nguSathane zvino ndinokumbira pamberi pajehovha mwari kuti mwari atisunungure pajoko rasatani yikho ngiyacela phambi kwaJehova uNkulunkulu ukuthi asikhulule ejobheni likaSathane kuti ndozvimwe zvinhu zvinopedza natawo spirit kereke simba ngokuba ngokunye kwangikhona okuqeda ibandla le-Natal Spirit amandla vamwe unodonzwa chitombo pamwe tisi takarasa uzwa abanye bekhuluma sithi mhlawumbe ithi esalahlekayo asi ndinokumbira pamberi pajehovha mwari zuva ranhasi kuti mwari paradzi satani akubata panatawo spirit kereke yikho ngiyacela phambi kwaNkulunkulu namhlanje ukuthi uNkulunkulu anqobe uSathane obambe ibandla le-Natal Spirit ndichizokumbira pamberi pajehovha mwari kuti mwari aropafadze basa rangu remaoko randinoita reelectronics cela abantu uNkulunkulu abusise umsebenzi wami wezandla engiwenza we-electronics lokugadzira zvinhu zvinoshanda nemagetsi ulungisa izinto ezisebenza ngogesi nokumbira jehovha mwari vati kumakastoma akawanda makastoma anobhadhara nenguva ngicela ubani uNkulunkulu angiphe ama-customer amaningi njalo abhadala ngesikhathi esifaneleyo ndichizokumbirira mukadzi wangu kuti mwari amuchengete celela unkosikazi wami ukuthi ubani uNkulunkulu amgcine ndinotenda mwari zvikuru ngiyabonga uNkulunkulu kakhulu pamusoro pemukadzi wakandipa mayelana nonkosikazi angipha yena munhu anonetswa nourwere uhlutshwa ngumkhuhlane isikhathi eziningi